Assalomu alaykum do'stoni aziz. Як тагови тоза оригинали Карпат ба савдо мемонем аст боша. 4 та зоидаги гов, 8 дандон, 20 литр ширмета. Адреси мо Колхозобод, ҷамоати шаҳраки Гулистонда. занг зада харидорӣ кунед. Аҳлиша, хурданиша, раҳгардиша ҳамаша тамошо карда баъд харидорӣ кунед. Нархиш 45,000 сомон бо савдо мешавад. Доставка ҳаст бе мушкилӣ. Салом алейкум ака укалар. Бугун Колхозобод Гулистонда сатиладиган bitta чиста Карпат сир бар. 20 litr suti бар. Jeyish, ichish, juvashligi hammasiga kafolati бар. Narxi 45 ming, yana savdosi бар. Barodaro ahlisha tomosha qiling. Ahlisha tomosha qiling. Hammash yagon ayb nadora. Xurdan salomatиш go xudisha намемака. 100% govay. Jeb ichishga hammasiga kafolati бар. Adres мо Колхозобод, ҷамоати Гулистонда. Номер дар экран. Занг зада харидорӣ кунед. Аҳлиша тамошо кунед. Я нормальный гов мехарим гуфтаги одамо боша, ина марҳамат харидорӣ кунед. 20 litr ширмета. Агар бачаша бимони 5 litr, 15 litr шир озод мегирӣ. Беғарзи бачаш 15-17 litr мета. Бачашам як рӯза 5-6 litr мехӯрад. Беғарзи бачаш 15-16-17 litr мета. Соғу саломат бошед.